gospod David Kaselic. Tretje mesto, third place, Sofija Doga. Drugo ženi bo pokal in šopek, podelil član uprave Nove Kreditne banke Maribor, to je sponzorja današnjega veleslava, gospod John Koke. Drugo mesto, second place, Cesar Roy France. Zmagovalki pa bo pisarni tekavci Zakladne Revanša in šopek, podelil predsednik vlade Republike Slovenije, gospod Miro Cerar. Slovenija, Mr. Miro Cerar, the winner for the United States of America, Michaela Schifrin. Любочка.